Assalamu alaikum. 10 Cuma gününden sonra sahaba salı bağımları Allah'ın yoluna jirgen abi talabalar 85'e kirip qanchaga kirip qoldi acaba? Sizin damlar kararını yok tabi talabalar жақсы жиын болды соны жақсы жүзді мен сіз видеоға тартылғаншы ассалаумағалейкум жақсы ба біліпсіздер жақсы сонын отырыш болады екен алланың берекесін соның дамылам шақырғаны келдік та бізде талабалар беттегені بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين Ağlam yarası tevbet nefsan Allah'ım gözün körgücü bilgücü uzaksın Allah'ım bana şu badarızına ders kılıp davuluk derecede görüşüyor. Şu badarızga uzun ömürler dilerim, maksat verin, tencilden saklığın, aklı vergen tavuklarında ben bakıyorum. Şimdi estelike video kılıp Teşekkür olsun baldan. Yaxşılar degensin yolunda. Gülen bu da kalasa keşke çoğu şeyde güzel bir demezler bu kalsın. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Allah senin şeyleri araştırırım. oldu. Hizmet olsun. Gelinize. Sağ olun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Mimandarda otururuz hala. Kirgizlere oturun. Biz geçip böyle gelmek istiyoruz. Fakat sentere karma var. Çok kadar. Bugün en var içine boş. Жоқ, шол жаққа шығады. Шол. Жоқ, шол жақ. Шығыңыздар. Ne? Жоқ, жоқ, шықсаңыздар. Шығарыңыздар, шығ. Kafalar ben medyas veriyorum. Şurası kes. Peki sen telefon numarası oluyor mu? Sonu görülür. Allah'ın yolda ilim alıp жүрген talaba, qaribalar, ustazlar, damlalar geldi. Tamaqlar şu. Tamaqlar başladı. Hazır. Sanırım oldu. Mesleğini keltirip koydun abi usta. Açık asmanda bayan bolatken da. Şerik Bey şaklı yaptım bey. Aşağıda. Şunda yakala. Oldu ona bayan başlamak için şaşlıklar da etken bizden de. Hala? Oo maşallah. Bu ya. Tezrak canlı canlı şey. O. Dafılam özüm. Bu yağını özümüz keltirip atkes. Beraber baksana. Sonra oturuş.
Hemen başladı. Bakarsa çok olur şu an. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Caratkan Allah Teala'ya çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin sultanı olan, peygamberlerin ahiri olan Muhammed Peygamber'e salatu ve olsun. Assalamu aleykum, hurmatlı, kadırlı, köngüldörü, bayakeler. Allah Teala varızga uşunda жақсы күндер насip қылған болсын. Бүгін де біз үшін чоң bir майрам, мұсылманның ар bir күн майрам дейді. Ерте менен намаз менен башталып, кечинде намаз менен түгөгөн күнү бул үчүн чоң майрам экен. Кандай бактылуу инсанбыз, Кудай Таала жолунда азды көпкө колдон келишинче шартыбызга ылайык кызмат кылып атабыз. Алла Таалам сиздерден ыраазы болгон болсун. Биздин көптөн бери эңсеп, биринчи орындагы ээлеген Акыл Көкен группасынан Алла Таала ыраазы болсун. Атай чакырды мына сахабага деп. Балким өзүнүн туугандарга деле мындай сый тамак көрсөтпөсө керек. Астыдагы чоң сүрпризде турат Кудай жуса. Бир кошкор алышкан экен, бир казанга батпай калыптыр. Жылкылар батат экен, бирок кошкор батпай калыптыр да. Алла субханалла. Арасан окшойт дейт. Астыбызда чоң бир курман айт келатат, урматтуу туугандар. Эми бул сахаба бир шылтоо экен. Сиздер менен бир жүз көрүшүп, 2 айда 3 айда бир ошондой бир иш-чара менен олтурабыз деп. Мына бүгүн Нокатта сахабада конокпуз. Алла Таалам ушул группадан Алтыбек байке баштаган, Асылбек устазыбыздан Алла Таалам ушул группадан Алла Таалам ыраазы болсун. Жана сиз шашлык берип атсаңыз, биринчиликти дагы эле бере берели Нокатка дейт. Рахмат. Эми урматтуу бир туугандар, мына ата айтып кеткен устазыбыз келген, кеше келип кетем дегени жок. Бизге бир калып кетиңиз деп ата алып калдык. Иншалла. Экөөсү жакшы бир сөздөрдү угуп калалы деп ата чакырдык иншалла. Равшанбек устаз танылгандар үчүн, Равшанбек устаз Египетте 10 жыл окуган, Ислам университетте келгенден бери 2003 бекен, 2003төн бери Ислам университетте көп жылдан бери устаз болуп эмгектенип келет. Ошондой эле Бишкектеги Мадина базарындагы мечитте имам болуп эмгектенет. Алла разы болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina mabad. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, Allah'a şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selamlar olsun. Negizi çınında bizim Kırgızistanımızga Kuday bergen. Ben bunun kadırın, bunun barkın insan bayağı aytat ko bayağı bir balık bir gün inesini surayt deydi. Yine su degen kanday nerse bolot deydi. Desanan joğunla çağırıp duran sudan çağırıp durup manan biraz ne baba yetişpe qiyin alkımaya kandan kilan kirgizip durup su degen uşunday bolot deb aytkan ekenler. Hakikaten ele çında ele bana qarap ko'rsangiz 5 simalda 5 dey albaymiz go'ymi? 5 simal. Bir üniversitetten Narınga, Talasqa, anan Kölge, stentlerdi praktika dönödük. Anın artından bardık da ağaylar menç. Var onun Mambet Sınagay oşul yerde kazı olup turgan mezgil. Anan Bossoga degen nesi var eken jaylı olsa alıp çıktı. Ağaylar şöyle oturup, beyiş, buna beyiş deyip de ana ettim ya. Beyiş, yok. Beyiş sımal desek jakşı bolat. Beyiş de aytып atpayбын, bayağı adam közü körbögen, kulağı uqlagan, adam oyuna da kelbey turgan bir yer depçi. Hakikaten oşunday bir yer. Emi deyin degenim, bizim Egipet'te bizden aldığın askeri ustalar bargan. Biz onlardan keyin 60 ağay menen çok bardık. Emi oşol yerde жүргөнүндө баягы birinci жаңы барганыбызда жолдун ортосунда кичинекей жашылча анан ошол жерге кечинде чыгып алып баягыдай продуктасын алып чыгып алып балдарын ойнотуп мен несиде отургандарды көрүп тоба дейттик да Аллахым өздөрүнчө жайлоого чыккан адамдардай эле эмне болуп атат депчи. Кийин барып өзүбүз да ошол абалга өттүк да. Себеби баягы адам мындай жерде жүргөнүндөн кийин буга көп деле баягы эмне муктаждык болбойт экен да. Жашылдын арасында жүргөнгөчү. Анын жаңыдай болуп кумдун арасында жүргөнүндө жашылдык бир башкача болот экен да.
Bishkekке kelgenden keyin dagы 2003 bir qancha yılga çeyin özümçe başkaça bolup yurdum da başkaça bir sezim menençi. Anan Egipet'ten kanikulga kele jatıp birinci kelgende ошол iman жөнүндө söz söyleyeyim dep daярданып kelip anan баягы ошондо дагы азал bir мал сусамыр чычкан арасын жүргөн эмес экен. Ана ошол жак менен машина менен келе жатып анан биринчи келген маселем ошол Allah'ın berген nimetine yönünde şükür nimet деген temada me kıldık da. Sebebi hakikaten bizge Allah bergen. Bирок эми murun Araplar kelip bayağı yeribizdi, havabızdı, suubuzdu көрүп туруп анан бейиште жер экен, бирок бейишке ылайыктуу эмес экенсиңер деп мындай бир небелери бар эле да. Бирок эми алхамдулилlah бүгүн Кудайыма шүкүр дей турган мезгилге келдик. Анткени ошол 2003 келгенимде бизге баягы полицейский академияга деп байкелерден барат эле да бул жактанчы 3 айлык мээлерге. Ана ошолор менен болуп кийинен таанышып келгенимде бир каникулга экен же окуп бүтүрүп келгенимде бирөөсү СМБда иштейт эле. Анан барып чай берди, өзүмө эсте. Чай берди. Кандай дейсиң берди дейт да. Мен айттым алхамдулилlah дедим. Жер боюнча адам эч нерсе дей албайсың дедим. Бирок десем эле анан болду дейт да. Мен дегеним ошол мезгилдерде чында эле биринчи 2003 келгенде Кыргызстандачы кайта Мисирге кайткым келди да. Себеби ошол мезгилде баягы инсандардын иманынын алсыздыгы, динден узактыгы, анан баягы намаз окуган адамдардын аздыгы бир жолу эми бирок эми Кудайыма шүкүр бүгүн чындыгында мына Аскарбек үйлөнгөн жылы Мамбет сынагай келип нокаттыктар силердин алдыңарда биз сөз сүйлөгөндөн дагы бир аз тартынабыз, баягы эмне болобуз, түрдөбүз. Эми ошондой болсо дагы эми сөз белгендиги үчүн сүйлөйүн деп сүйлөдү эле. Ошол сыяктуу силердин алдыңыздарга чыгып сөз сүйлөштөн деле адам бир аз эмне болосуңчу. Себеби илгертеден окуп келаткан инсандар жагын бирөө айтышпайбы, 17 жыл дедиби, канча дедиңиздер? Yani көп жылдардан бери окуп келаткан инсандардын алдында чыгып сүйлөшөм эле кыйын. Бирок ошондой болсо дагычы, бирок азыр эми алхамдулилlah дей турган жаштарыбыздын иманга, динге, исламга берилгендигини көрүп туруп, адам жүрөгүнө ыраазы болот да, Кудайга шүкүр. Себеби бул нерсе араб өлкөлөрдө да дагы жок да, бул нерсечи. Себеби исламыбызды аты эле мусулман болбосо, мына араб өлкөлөрүндө баягы исламият деген нерсе жолу баратат да. А бизде алхамдулилlah эми ошол нерсени карманып калышыбыз керек экен. Бир жаш бизнесмен жигит дейт да. Бир күн ойгонсо бет маңдайында дейт бир адам турат дейт да. Баан көрүп жүрөгүм ушундай муздай түштү дейт. Себеби таанып алган бир аз коркунучтуу көрүнгөн мени дейт да. Кечиресиз тааныбадым, кимсиз десе Azrail'min dedi deyt. Azrail'min dedi deyt da. Degenden keyin keçires, men dayardığım jok. Eğer Azrail bolmosoңуз, men dayardığım jok. Mena bir 3 жылга ruhsat beriň dedi deyt. Dediler, ruhsat jok. Mena Allah buyurdu, men alıp ketişim kerek. Degenden keyin 3 ayga dedi deyt. Jok. 3 hafta jok. 3 gün, 3 saat, 3 minut, ahırda 3 sekundga makul dedi deyt da. 3 sekund. Bu okuya. Hurmatly tutan. 3 sekunddan jok öz negizичи. Anan баягы колуна актay кагазды aldı dagы дейт. Balasına жазган сөз şu болду дейт да 3 секундда. Балам бүгүнкү күндү эртеңге калтырба dedi дейт. Бүгүнкү күндү эртеңге калтырба. Yani бүгүн немеге күчүң жетип, немеге мүмкүнчүлүгүң бар, неме кылганга Аллах Таала сага мүмкүнчүлүк берип турабы? Эртең кылам деген уже кеч болуп калат экен да. Эртең деген нерсе уже кеч болуп калат экен. Себеби канча жылдан бери угуп келатасыздар, мусулмандын 3 эле күнү бар деп. Кечеги күн не болсо болду, жазылды. Эртең күнгө эч кимге кепилдик жок. Себеби канчалаган жаштарды көрүп атабыз, канчалаган спортсмендерди көрүп атабыз, мен деген инсандарды көрүп атабыз. Кечинде бар, саар менен карасаң, жаназасына чакырылып аткан. Биз дагы кечиресиздер эми, жаназага келдик, ошо бир бөлөбүз кайтыш болуп, Алла Таала насип экен мына сиздер менен бирге болуп атабыз. Эми дейин дегеним, урматтуу туугандар, бүгүн Алла Субхана Таала мына ушу өзгөчө, мына ушундай жаштарды көргөндө адам өтө ыраазы болосуң. Анткени пайгамбарыбыздын дагы ошол
баягы хадисте айткан 7 түр инсанга Алла субханала таала кыяматта арштын көлөкөсүн көлөкө берет деген мына ушул нерсе урматтуу туугандар. Себеби ушундай азыркы жашай мезгилде ар кандай күнөө ишке, ар кандай жаман ишке, ар кандай бузук ишке барганга мүмкүнчүлүк бар да. Себеби жашмын дейсиң. Ар бир инсандын өзүнүн нерси бар, мүмкүнчүлүгү бар, жанагы шайтан азгырыгы бар дегендейчи. Бирок ошолорду тыйып мындай Аллах жолуда, ислам жолуда, дин жолуда өзүмдүн элим, жерим, диним деп кызмат кылам деп атканыңыздар, иншалла Алла субхана таала ошондой мына арштын көлөкөсүдөгүдөй бир көлөкөнү берүүсү иншалла. Аллахым ошол үмүт менен аракет кылышты. Аллахым ар бирибизге насип кылсын. Эми урматтуу байкелер, устаздар, силерге негизи өзү кубандык маселеси жат эле маселе. Ошондой болсо дагы жакшы нерсе бар, микрофон бар. Мындайда мен ден дегеним ошол жагы Ибрахим алейхиссаламга Алла субханала таала карган мезгилде көргөн баласыны курбандыкка чал деди да. Ал бала дагы дароо эле эмне болду, макулдугун берди. Эми ал окуяга кирбей эле коелук. Мен өзүм уулум Египетте окуп жүргөнүбүздө бир күн келди. Келди мындай деп атпайбы? Ата, акча берсеңиз биз курбандык кылат экенбиз деди. Ошолда бир 4-чү класста окуйт эле Египеттечи. Анан макул берейин дедим. Анан колумдан келгенче мен бердим. Мүмкүнчүлүгүм барынчачы. Кийин ан бир күн келди, сүйүнүп алган. Эмне истебелеби десем, 4 кой сойлук дейт да. Yani özümüzün klasımız 4 koy soyduk. Degенлиги ошол устаздары, агайлары баягы кичинесинен эле баштайт экенде. Ya негизи шарият боюнча, дин боюнча бул уруксат жок эми. Баягы жаш балдарга курбандык деген нерсе жок. Бирок балдарды ошо кичинесинен тарбиялап алып барат экенде. Ошол 4-класста ошол өзүнүн эле классы 4 кой союп, анан баягы агайлары сойгондон кийин нелерге өздөрүнүн колдору менен таркаттырат экен да. Таркатып берип, баягы ушунчалык биз мынандай соопторго ээ болуп келдик деп сүйүнүп атат да. Ошого эми урматтуу байкелер, устаздар, бул курбандык деген нерсе чындыгында өтө чоң сооп деп колдон келгенче аракет кылышыбыз керек экен. Кече жакында бирөөдөн мен угуп калдым. 2 уулум бар дейт. 2 уулум бар дейт. Өзүбүздөн сырткары ошо уулдарыма дагы мен кылам дейт, курбандык чалам дейт. А мен айттым, ол фарз эмес го десем, фарз эмес дейт. Бирок Алла субханала таала мына ушулар перзентти берсе дейт. Балдарымдын дейт имандуу болуусу, келечекте Кудай деген жакшы инсандардан болуп жетиши үчүн ушул бир курбандык мен үчүн эчтеке эмес дейт да. Деп ошол 2 курбандык үй бүлөбүз менен 4 курбандыкчы ниет кылдык деп атат да, карасаңыз. Акыйкаттан чындыгында bir Siriyalık Arap aytat da Amerika bardım deydi. Amerika barıp, anan oşo Amerika'da bir çoğun konferansiya katıştı. Katışkandan keyin anam biro çırıp durup şu sözde ayttı deydi. Toğanlar dedi deydi. Eğer de balanın balası dedi deydi da. Balanın balası eğer de oşo Müslüman bolup kalışına kepildik bolsa Amerika'da yaşar. Bol bolsam kaytıp ketkile özümüzün Müslüman memleketke dev ayttı deydi da. Ana bayağı söz deydi, aybay bana tasir verdi deydi. Keyin onun oşonu Siriyada bir çoğun konferansiya bolganda şu söz ayttım deydi. Balanın balası eğer de Müslüman bolusuna kepildik bolsa degan söz ayttı. Keyin anın bayağını ayttı, bütkönden keyin konferansiyadan keyin biro keldi dağı deydi, bir ara. Köz yaş menen ayttı deydi. Balanın balası dep ayttınız. Menin balamın balası emas, özüm balam azыр başka dinge kirip ketти. Balamды Müslüman kıla alбай kaldım dep iyladi deydi da. Deyin degenim, ova urmаттуу туугандар, азыр мына телефон деген нерсе Кудай сактасын чоң бир вирус экен. Бул вирус ошол биз балдарыбызды тарбиялайбыз деп атат экенбиз. Бирок мына көбүрөөк тарбиялап коюп атат экен. Анткени биз тирикчилик менен, башка иштер менен көбүрөөк алек болот экенбиз дагы. Бул балдар менен 24 саат бирге экен да. Ошон үчүн өтө көңүл буралы, ошол келечегибиз үчүн, келечек балдарыбыз үчүн, ошолордун да бир жакшы имандуу болуусу үчүн, ошол биз Египетте эмне деп атпайбы? Бир ата-энелер чогулушуна чакырып калды. Анан ошолду айтат да. Балаңа дейт, акча бер дейт. Анан акча үйдө турсун дейт. Көз көрөрүнө турсун дейт. Себеби балаң көзү кансın дейт. Анан мешитке барганда дейт, сен
sadaka kutucasına taşla deyip, balanı deyip 10 so'ming bo'lsa deyip, al 1 so'mini tashlagan bo'lsa, senin sözün ötken olur, sen tasir bergen bulasın, anın niyesini ne kılgan bulasın deyip, terbiyesi kadar kılgan bulasın deyip. Eğer de deyip, 10 so'ming bar mezgili deyip, 1 so'ming bir almagan bo'lsa deyip, al milyon takkanda dağıl işletse bir almay. Oşun için baldarımızda az kişilesinden yetiştirelim, oşunları terbiyelalı, imanlı yetkizgenge hareket kılalı diye ayttılar da. Oşun seyaklı, emeği, hürmatlı ustalar, hürmatlı bir turunlar, Allah subhanahu teala siz benim bizden baldarımızda kurbanlıkta çal degen yok. Malının, dünyanın varlığını degen yok. Yılına bir yolu, oşun kurbanlıkta kenatat, oşun nersege yakşı bir katışıp, koldan gelişince bu nerseden, bu nerseler bilesler, az sadaka raddu beradi, malelerni qaytaradi ekan, o'zgacha va qurbanliqlarni shu so'g' ekan, Allohim shunday so'g'tirga ega bo'lib onga Allohim barizga nasib qilmasin. Allohim qilayotgan qurbanliqlarimizni da Allohim o'zi qabul qilmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Peşin bolup qoldi. Allah razı olsun. Peşinge ketdi onda. Peşinge жүріңіз ана. Oh, peşinde okup oldu. Bulutlar pasayıp kalıp turga. Hazırkı vaxtında bizge xizmat qilsak deb yuribmiz, niyetimiz ошол, ошондойбу? Ошол ниет менен жүрөбүz бардыгыбыз. Аллахтын берген рызкысына кичине алдында бөлүшүп, ушу динибизге кызмат кылсак, элибизге, жерибизге кызмат кылсак деген адамдар отуруп болду дегилердин бардыгы. Сиздер дагы иншаллах азыркынын сахабалары десек жаңылышпайбыз. Толук Аллах зияратыбызды кабыл кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын иншаллах. Дайым ушул Аллах ыраазы үчүн жакшылыктарда чогулуп жүрө берели. Моундай жерлерге пайгамбарыбыздын хадиси да бар билесиздер, баягы канчалаган периштелер келет дейт. Баягы арасында адашып берип калган бирөө бар деп айтат дейт. Канча сайбет айтып атты. Бирөө бар, жөнүндө башка максат менен келген десе, аны дагы кечирим ошолордун урматына дегендей. Иншаллах балким ушул жерде сиздердин урматыңыздардан биздердин да баягы кечирилсин деген ниетте өз иншаллах Аллах кабыл кылсын. Кызмат кылгандардан дагы бир жолу Аллах ыраазы болсун. Баарыңыздан чоң рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah illazi atamana ve sakana ve cealana minel muslimin. Adamın yaratışı, nefesinde sunan Allah'ım. Özün körgüçü, bilgüçü uzatsın. Özün merimli, yüreğimli uzatsın Allah'ım. Buna şu vardık ballarımız, buna ilim alıp, buna bu derecelerdi kılıp, ilimli, bilimli olup, hayırcı kalıp, kılmak kısak. Kılıp Allah'ın emralığını, el güçlüğün emralığını taptak değil, yaxşı müstəşkində görüşüb yürət. Allah Teala özün körtürasını, bildirasını, ballarımıza uzun ömürlerdi vergin, bakıdat vergin. Səncanın əridi sağ kısın, akıl esin əridi tök kısın. Sizlerden bulun farzantlaran bari ilimli, bilimli ve ekleyen silahı tutan, atanlarından, yer güçlüğünden, mallarından emralığını tavatırgan, cennetten, kağıtlarına tutandan farzantlardan əridi olsun, bari farzantların əridi. Allah Teala bizi körüp durar, bilip durar. Çünkü yürüp her bir kadamımızda bizden savap, bizden günah ötürlerse bu ilim algan adamga Allah Teala iki parçalarını ötkünde ikinci günü tüttü. Bağı tilgenge şeyin şu ders verediğin şu baştalar. Aman önünde her bir kadamımızda canlı savaplarda Allah Teala verediğin. Şu dünyada carlıkta dağı bir carlık getirip kitapta. Şunda жақшылық üstü olunuzlar. Allah ötkenden keyin ilk başta gelip bütüle soru veretken. Rabbin kim degendi, Rabbim Allah degendi, bardığınız nasip kılayla. Dinin gazı degendi, dinimiz sallallahu aleyhi ve sellem degendi, bardığınız bileyle. Peygamberin gazı degendi, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem degendi, bardığınız bileyle. Şunu aytgan adamlarga jannatda bo'lganda ulug' darajani aytib ketadigan. Yani şunu aytadigan adamlar jahannamda qolib ketadi debdi. Jahannamdan chiqishini ham aytibdi. Allah barimizni shundan saqlasin. Ota-onalar menen, juftlar menen, bola chaqalar menen, qiz kelinlar menen, aka-ukalar menen, ota-ona, cho'nglar menen barimiz bir bo'lib Allah imom menen kalma menen ketib oxirida.
Akırgı dünyada şu Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın görgün adamlardan biri vardı o. Güzel sünnetten bilip olsa vardığımızda Allah'ın özü nasip kılsın. Allah görüp durar, bilip durar. Her bir kadamızda birden savab, birden günahını ötürürsek buna şu Resul bir gün demeni Allah Teala şunlar bulur dereceler verir yani. Vardığımızda uzun ömürler verir, bahsudat verir ve ömürleri şuna ibadetmeni, dersmeni, Kur'an ayetlermeni ötkörüşü nasip kılsın. Allah iki dünyanın yaşlılığına tabi, ne cemalden daima az kılıyor. Allah. Ver. Allah razı olsun.